Gora Joe Monday and been live. I think I have to wait. Bay leave a math. Menu she message down go down the come here. Which you got a shop. Kenya mbana live cut. Dio je tong nuer na me dong den bombo. Me cut thing chere kamala ngaga to lim na do shen. And man ban liep ko je jen kui man dana chala ne kenyam no man kan panken shaga dominate chaga chu guje lo ken tele ko lot kamen ngi kon ko ban mishit kan ban la let je kon ka bible o man dong de kan di telot ngai kone gwadi togoten togo no wal ka gwad mishiwa mungi kone no na me togedi ke ngushor larga ta medan to full store teten and full store no mo der tog ne ke tam akan if akanani kam adem shimangai kono to if kam ne jarar kanyet adem muluno dong take mi cha kon chak na kenyam kene adem dong cha kule defect ki cha gen kadem then shwa e cha kulo goro in state o dong ba e ba lo wichak ke tour dong de mi chiro lo dong de nyoko lot cha goro to ba cha ka nyerude so ba should dominate ka jen kujemo do not tell me cha laro to which is not in the scripture chetike scripture cheteka ka bible kana lat ka bible an do no chalat ka bugda dian chalaro to me chake me chaka had them, all right, me chaka jere kaka Aden Adam chagje ga turpen ko chu ko duto kwanaran kwane chaka chedan wa cha Adam che chaka turpen do no kana kule indicate Adam to icha chak karwade and you know scripture ronyo laro to me chu ko the guj to ichi wutche de te karwade how kangai kudo ngai kutte dial he knows everything right and ngai ko chu ko the guj to ichi Adam de te karwade chu if chu kule wuchak from there so chu Adam chu kwer nyen medit ka chu nyet point de chu come rar and then why chu check chu chak chu chole if cha kula la na ka buke nok all right I need to con la kun actually chante ka ngarnami because most of you do ngach and Christian ta ka seven advantage I do know ka kwiko la gorge brand be research bangwan to ngwan be ka gor be ka ngach I did my research men chiro la jane wa akan if akan chak me da ne cha Adam me cha chaka turpin cha chaka ni shekel already all right cha chaka ni shekel but chegamo chale lilis don't most of you do not know it but I think try to read out read right go to many different books ke Google lilis lilis anga gore many ko Google ke book YouTube be all those information book go and ka connection do dia ne cha connect ka je woto ishi Cain me da ne da man chenak wajen cho jen and then ka wa cho ben ka shega kana gad ka when dien ko lo kwentena ka tele me cha la ro to te ka nyima cha kwen go da ne ko le jen tan simply na jen yo ben ga gad we shego je jeng ne these are mysteries to quick conga ajen ko le ben ko and sheg finder shege nya me cha kana Adam jen chale lilis wa me she should the fact ke reason to cha jujin biadab ne gat biat ne jin cheng okay it's a kind of funny thing okay yene guji te tara dien so I'm sorry ko and Christian bo do know I just want a clear message donc de ne guji to me te tara dien ke cha the fact from Christian I'm really Christian I really believe in God do know ka researching
all right connection ko ngusha women ngusha ka loka jamo ke man ngusha ka loka je ke cha ka dominate wunio jana jako to baraj, all right can point man, all right ke very powerful, all right ka ta shenga din, okay wata me dan me sha lilis me sha ka kana hadam je togo to che take disagreement ne che talk re ka keden and then why she lilis che lugo ba dominate a wood why she should defect so why she make ko da lara cho look according to manana che kwen, okay sorry manana che kwen why she ko cho read ko cho look to me I think there's no connection there ka ko nyanga dial ka goy. But there is something behind there. Quick corner, we the follower of Jesus. Quick con mandana le rode. All right. But one thing I know so far, can worry the dialatom. Men very important. Cha alari Bible ka our love one another. No ka rodun. One no la very powerful tool. Kati dialet konka. Nook again the last of everything. No ka ro. Muluno to madero. Lada ngwane kel reshang to go, okay so mesha lilis mesha jien ko shelok wache chu jien waje na lilis montame a demon, okay demon muluno wajen ku ga ka kot ke yare nyin kot, all right mesha magwa made ben ka kot wala ja yare mostly can all the thing ten we con ka o shaitan wa rudian wa kaman wa that the reason church gujo shake point chatika power ko derate nyamnat ko kana wala kan medir long michangat la kan wiya gor be kana la let so church gujo instead of run be tenejen fincheck cha gujo to check point there again bete pin wudamo be check bete pin maren diala gorka right now misho gujika en chuo ne entin to niam kan dial ke wune kangai kono ko tiala ne dial perken niam de atel ramlenga chawo chalare changad tiene me chi jize laro to ram nyur gar tor me nyur ne nyu de ne peri amishi kon men bo mishi kon go gujo kan it is something they can like our society bo we mean that chikon gul ngano kot man te ka kon kamade kon ka church ka chikon man bo chikon ka kam that right bone o de ka chong ni amna de ka to go de kan kalat point dan bo chikon guno kot ko de jana no there's a contradiction there mishu gwejeja ku man ku contradict mishu wi ka bible kan tilat ka rodin go chicken mat they many good even in the church there's tell fairness I think, all right bina good ne di altaniam ke pastori ke wune mi jini bi ke society dan ne di altaniam ke wune man take pin tele mo kam kaka cha kulu an biggest mistake cha la de lilis watch lilis shawagan chana gore badap ko ci watch ko do en jin check badam na gad jene sherlock, all right sherlock jene shwa hef ta hol bu kamrare nyeda mugay ko me cha kamre nyeda wuda wajen sheton wan check bu lat ko be shunga jo nga jen chwa chon wudka che wud che bille lok ka che manana cha lara wud che bille nyirbo en mi cha lara mo be yig respect ke be lot jen gu kon men nowadays chen chi lara je dor chen mi la chonde ba mat ke chonde en point den check chala come right mendana der malar der lat keje mendala la mugwa kapo ke chunken antam dinen ba wud ba ko sorry ba check ba ko gut je kwene ka dong chi check cheno but ko tele je power ba ni min ba yig nok ke influence me be ka ta ndana cha na ngi keja ngona ka kwe but gwejan tam ke jan tam dana me chi konti ka men te ngai ngwap te kara la goro to bala domane nija jirana goro en ballet chigala dan let ke wut gwa
Belun jog life ka gwa the be and be a take a mal. Chilode tebe ko chantam to chan le shirkel and a take a mal.